Lepo pozdravljeni iz studia Ljubljana TV, kjer snemamo napovednik in posneli smo že kar 2 oddaji in tukaj je napovednik za drugo oddajo, Moj odnos do samega sebe, Prebujeno srce Slovenije na Ljubljana TV. Doktor Semir, kaj sva povedala v drugem delu naše oddaje? U drugoj emisiji, u drugoj oddaji smo govorili o izazovima pred koji stoji čovječanstvo. O nizu ratova, ne samo 2 koji se vode na ovoj planeti, o nanotehnologiji, o geoinženjeringu kojim se uništava ova planeta, o genetskoj modifikaciji koja se dešava nad nama, o vještačkoj inteligenciji kako moguće i da preuzme ovo što se dešava, da preuzme vlast na ovoj planeti i o mogućim silama koji stoje iza svih ovih procesa koji nas vode u haos. Naravno je načina kako da mi to preduprijedimo. Posebno je lijepa priča o našem prelijepom parku Ravne 2, kojega smo iz močvare pretvorili u najljepši europski park sa čitavim nizom kulturnih, festivalskih, umjetničkih, sportskih, naučnih dešavanja. Prema tome, ovo su sve nove, unikatne i dobre teme. Neke su vedre, neke jesu ozbiljne, ali nam pomažu da se lakše snalazimo u ovom svijetu. Tako odlično je bilo, tako da res zelo, zelo zanimivo za naše gledalke in gledalce. Ja. Torej, res vam iz srca priporočamo ogled tudi druge oddaje, Moj odnos do samega sebe, Prebujeno srce Slovenije. Glejte nas ob 17. v ponedeljek na Ljubljana TV.